Živjo, danes tečemo na teku trojk. Tu je štart. Fino, malo hodimo. 10 trojk nas teče, torej 30 tekačev in tekačic nas teče na način minuta teka, minuta hoje. Veselimo se cele poti. V klanec bomo pa nekoliko več hodili, ker je prijetno. Še 5 km do cilja. Dobro nam gre, a ne da? Boljše, ko sem pričakoval. Bravo.